नेपाल च्यानलले ज्याजो ठुगुवाले सोयाजना दिपी सकल सोकुमी पाजु मेजुबिन्द दुनुगुलन्छे जोजोलपा नपाउँ लस्कु स्यानाचना जी सुशील साई प्रत्येक शनिबार बनिसिया 8 बजे वइगु ठुगु ज्याजो जिमिस वंगुवाले थिथि ठासे जुगु थिथि गतिविधि या त रिपोर्ट रुपे छिकबिनगु न्याने न्याबयाचना गुख थति हे थौया ठुगु ज्याजो ठुगुवाले थिथि ठासे जुगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट जनावेगु दु दक्षिबले नापा हाइलाइट सथिदैगु मुमु खसोयादिस नेपाल व चीन या दथुइ जुगु पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन सोबियु निर्वाचन वइगु फागुन 14 गते संयुक्त अरब इमिरेट्स या सहुलियत ऋण थथु बहिया भुइँखेले सम्यक दान पर्व तजी कहन नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबोया गुठी विधेयक विषयले अन्तर्क्रिया ज्याजो खोकना जन स्वयं सेवा समिति या नेकोगु वार्षिक उत्सव नेपाल चलचित्र संघ या नुगु कार्य समिति या अध्यक्ष पदे मधुसूदन प्रधान निर्विरोध निर्वाचित बौद्ध विहार संघ या पी पेकोगु वार्षिक साधारण सभा ओमाने नुम राजा हैतम बिन तारिक फिलिपिन्से ताल ज्वालामुखी विस्फोट बेल्जियमिया राजकुमारी एस्ट्रिड 19 तारिखे नेपाल गयो इराके चोङ्गो अमेरिकी सैनिक क्याम्पे हाकना आक्रमण पोखरा प्याराग्लाइडिङ वर्ल्ड कप एसियन टुर वेस्ट इन्डिज विरुद्ध सोङ्गु कासा आयरल्यान्ड जित हासिल यात जुभेन्टस कोपा इटालिया क्वार्टर फाइनल म्यान्चेस्टर युनाइटेड एफए कप या पेको गुचरने सोकुमी भाजु मेजमी आरासा पुंग समाचार नेपाल व चीन या दथुइ जुगु पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन वगुदो सम्झौता कार्यान्वयन वलिसे नेपाल चीन या नेगु बन्दरगाह प्रयोग याफैगु जुगुदो पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन वेटुङका नेपाल चीन या पेंगु सामुद्रिक बन्दरगाह व सुंगु सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग हेत लम्पुचागुदो छगु रिपोर्ट नेपाल व चीन या दथुइ जुगु पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन वगुदो सम्झौता कार्यान्वयन वलिसे नेपाल चीन या नेगु बन्दरगाह प्रयोग या फैगु जुगुदु पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन वेधुङका नेपाल चीन या पेंगु सामुद्रिक बन्दरगाह व सोंगु सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग हेत लपुचागुदु उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जुगु पत्रकार सम्मेलन पाखे वोगु जानकारी कथा चीन या तियानजिन लियनयुङ्गा सेन्जेन व झानजियाङ याना पेंगु सामुद्रिक बन्दरगाह व लन्झाउ ल्हासा व सिगाट सेथे जागु सुक्खा बन्दरगाह नेपाल प्रयोग या फैगु जुगुदु चीन तर्फ या खुगु नाका छेलेगु सहमति न जुगुदु रसुवा व तातोपनि नाका थोसोया न्याहे सञ्चालने वेथुङकुको दुधासा हुम्लाया यारी संखुवा सबाया ओलाङचुङ गोलायाना खुगु नाका व्यापार नीति नेपाल प्रयोग या फैगु जुगुदु त्रिभुवन विश्वविद्यालय न वैगु फागुन 14 गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियु निर्वाचन यागु निर्णय जुल त्रिवी कार्यकारी परिषद या बैठक फागुन 14 गते सोबियु निर्वाचन यागु घोषणा जुगु ख सोयारिसँग रिपोर्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालय न वैगु फागुन 14 गते स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठन सोबियु निर्वाचन यागु निर्णय यात त्रिवी कार्यकारी परिषद या बैठक फागुन 14 गते सोबियु निर्वाचन यागु घोषणा जुगु ख परिषद महाशाखा प्रमुख यात त्रिवी अन्तर्गत या क्याम्पसे सोबियु निर्वाचन या तयारी यात निर्देशन बिथुङको दु त्रिवी या आंगिक व सम्बन्धन प्राप्त करिब 1051 क्याम्पसे सोबियु निर्वाचन जितेंगु ख करिब झिद निसे सोबियु निर्वाचन जी मफुले आपा क्याम्पस सोबियु हिन्दू हरेक 2 वर्षे जैगु सोबियु निर्वाचन 2065 साल दिपा त्रिविया दक्को क्याम्पसे जिमफुता विद्यार्थी संगठन दथुइ उमेर हदबन्दी व निर्वाचन प्रणाली दथुइ सहमति मजुवले आपल्ना क्याम्पसे निर्वाचन जिमफुको ख विक्रम सम्बत 2073 करिब 250 क्याम्पसे सोबियु निर्वाचन जुगु ख आ अध्यक्ष सचिव व कोषाध्यक्ष नाप 50% सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन व उपाध्यक्ष सहसचिव व 50% सदस्य समानुपातिक निर्वाचन याना मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन यागु व्यवस्था यागुदु
संयुक्त अरब इमिरेटसँग नेपालले सहरी फोहोर आधुनिक ऊर्जा उत्पादन नीति 1 करोड अमेरिकी डलर अठेधैगु करिब 1 अर्ब 13 करोड सहुलियत ऋण बिगु जुगुदो रिपोर्ट। संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE नेपालले सहरी फोहोर आधुनिक ऊर्जा उत्पादन नीति 1 करोड अमेरिकी डलर अथैगु करिब 1 अर्ब 13 करोड दा सहुलियत ऋण बिगु जुगुदु। अबुधाबी जुगु विश्व नवीकरणीय ऊर्जा संघ इरिनाया वार्षिक साधारण सभा लस्ता अबुधाबी फन्ड फर डेभलपमेन्ट अन्तर्गत उगु रकम बिगु घोषणा यागु ख। नेपाली टोलीय नेतृत्व यासे सभा बोतिकाम ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन अनन्त गुहाली स्वीकार यात मन्त्री पुण्य कथा उगु रकम थी 69 नगरपालिका फोहोर पाखे तडहङ्गु बायोग्यास आयोजना सञ्चालन नाप प्राङ्गारिक मल उत्पादन यागु जुई उगु फण्ड नेपाल बायोग्यास व नपा नगरपालिका स्तरीय फोहोर ऊर्जा उत्पादन यागु परियोजना न्यून ब्याज दरे कर्जा प्रवाह यागु सुविधा प्राप्त जुगु जुगुदु। सम्मेलनले नेपाल पाखे मन्त्री पुण्य लिसे प्रतिनिधि सभा सदस्य ऊर्जा मन्त्रालय महासचिव नेपाल नीति UAE राजदूत नाप थी मेमेपी व्यक्तित्व तेस बोतिकागु ख। थटुबैया फुइखेले सम्यक दान पर्व तजिक हन बौद्ध धर्मावलम्बी पिनी तस्क महत्वपूर्ण नख वा पर्वया रूपे हनावया चोंगो सम्यक महादान पर्वे श्री दीपंकर तथागतया मूर्ति वया पूजा आज यागु प्रचलन नेपाले दयावया चोंगो सम्यक महादान धैगुहे श्री दीपंकर तथागतया पूजा आज व वस्पोलिया चर्चा यागु उत्सव कथा क्यागु यानावया चोंगो छगुरी बोर्ड। बौद्ध धर्मावलम्बी पिनी तस्क महत्वपूर्ण गु नख वा पर्वय रूपे हनावया चोंगु सम्यक महादान पर्वे श्री दीपंकर तथागतया मूर्ति वया पूजा आज यागु प्रचलन नेपाले दयावया चोंगु दु थुगु पर्व गन गन लिच्छवी कालीन कथा कयावया चोंगु दुसा गन मल्ल काले जग सुरु जुगु कथा कयावया चोंगु दु सम्यक महादान धैगु हे श्री दीपंकर तथागतया पूजा आजा व वस्पोलिया चर्चा यागु उत्सव कथा क्यागु यानावया चोंगु दु प्रसन्नशील महाविहारे थिने धुंका कजी पाखे मुख्यमा दीपंकर तथागत समक्ष पूजा आज याना लस्कुस यासे थाथुबही भुइखेले बिजाकेको यागु ख थुकथ मूलमा दीपंकर जयत कजी पाखे पूजा आज या ज्या कोच्याका वस्पोल्या आसन कोकया आसन्य न्ह्यौनेतया तिसा तिका पित बिजाकेको यागु ख सम्यक दान पर्वे बिजापि साक्य ब्रजाचारी पिन्तन गोसा खल व थिथि दाता पिन्छ दान प्रदान यागुजा जुगु ख सम्यक दान पर्व बौद्ध धर्मावलम्बीते नीति ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप हना वयाचंगु छगु मौलिक पर्वय रूपे समाज स्थापित जुया वयाचंगु दु ये सांस्कृतिक सम्यक दान पर्व जिन्निदया छक स्वयंबुया भुइखेले जुइगु खसा येलया नाग बाहले न्यादे छक जुइगु याना वयाचंगु दु तर खोपे धासा दे दश माघ 1 गते सलु खुनु नियमित रूप न्याकेगु यानावया चंगुदु थौकने खोपे सम्यक महादान व्यवस्थापन समिति गोसाले सम्यक महादान जुया वया चंगु दुसा थुगु ज्या माघ 1 गते जुगु ख सम्यक दान पर्वे ये यल खोपय लिसे अन्य थ्यायापि धर्मावलम्बी पिन दीपंकर तथागत्या दर्शन व दान धर्म यात वेगु यानावया चंगुदु वंगु बुधबार नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया गुथी विधेयक विषयले अन्तर्क्रिया ज्याजो जुल नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया गोसाले जुगु उगु ज्याजो सरकारिया प्रस्तावित गुथी विधेयक व नेवा सरकारिया विषयले सरकार वाला पिनिगु धारणा तेगु ज्याजो जुगु ख स्वेरिस रिपोर्ट नेवा सरकार वाला पिन्स सरकारिया प्रस्तावित गुथी विधेयक स्वायत्त स्वतन्त्र व व्याग्ल प्रावधान नाप हेमागु धारणा तगुदु नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुन
गोसागोगु सरकार या प्रस्तावित गुठी विधेयक व नेवा सरकार या विषयले सरोकार वाला पिनेगु धारणा तेगु जाजोजुल गुठी विधेयक विरुद्ध एकीकृत आन्दोलन या संयोजक डाक्टर महेश मान श्रेष्ठ नेवा तेगु गुठी सुनान हस्तक्षेप या मदेगु खे जोड बिया दिल सुटाल 최종 영화배는 내 컴퓨터로 없으면 한다고 내 태어나거든요. 태어나서 সম্মান이요. 탄소미 아디바시 영화는 셰어 커서 팀을 봐서 분미시야마. वंगु असार 4 गते सरकार नेवा संस्कृति व सभ्यता समाप्त यागु नियत गुठी विधेयक प्रस्ताव हगु विरोधे माइतीघर मण्डला मानव सागर उर्ले जुगु ख वधुंका नेपाल सरकार बाध्य जुया गुठी विधेयक लितकागु ख आ गुठी विधेयक त संसद हिउँदे अधिवेशनने हाकन प्रस्ताव यागु तयारी न्यागु दु अथेहे धारणा तेगु छोले नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया निवर्तमान अध्यक्ष श्री कृष्ण महर्जनजु थो इले गुठी विधेयक के सवाले स्वंगु राजनीतिक पार्टी ब्याग्ल दृष्टिकोण दुगुथासे थनया आदिवासी प्रथा जन्य संस्था या त राज्य हस्तक्षेप या मजुगु खे जोड बिया दिल अथे जाजोले झाया दिपि थी व्यक्तित्व पिन्छन थथगु धारणा तया दिगु ख ज्याजुले आरास बचाको दिपाई जितेंगु तो बचाको दिपाली पाखन ल्याउँदनीगु रिपोर्ट छिकबिनी हुने न्यवेगु हेजी आरास पल्क ब्रेक तो बजाको दिपालीपा हाक्न स्कल सुस्याना जुना छिकपिनसँग सोया जुना दिगु थो जाजो ख ठुगुवाले थौय ठुगु जाजो स जिमस ठुगुवाले थिति थासे जुगु थिति गतिविधि या त रिपोर्टे रुपे छिकपिन गुन्याने न्यावया चनागु ख थै झोले खोकना जन स्वयं सेवा समिति या नेकोगु वार्षिक उत्सव 2076 तजिक हन थै विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार न गुरु सोयारिस खोकना जन स्वयं सेवा समिति या नेकागु वार्षिक उत्सव 2076 तजिक हन ख्याली जुजु मदन कृष्ण श्रेष्ठ या मु पहासुई बिहिबार जुगु उगु जाजोस लपु महानगरपालिका वडा नम्बर 21 खोना चोपी दक्क जंकु सिधे धुंकुपी ज्येष्ठ नागरिक पिन्त सम्मान यागु खसा चियापान नाप भोजन याकेगु जाजोन जुगु ख मु पहाना उलेज्जा यनादिगु उगु जाजोले थिथि व्यक्तित्व त पहा कथा झायादिगु ख धासा बेखामुनि महर्जनजु सभापतित्व ग्रहण यनादिगु ख नेपाल चलचित्र संघीय नोगु कार्य समिति अध्यक्ष पदेगी या जैसी देगल युथ क्लब या सल्लाहकार मधुसूदन प्रधान निर्विरोध निर्वाचित जुयादिगुली पिन्तुना देशागु ज्याजुगुदो छगु ज्याजो यासे क्लब या दुज राजेन्द्र मानन्दर खादानिएका नाप नाय राजेश प्रजापति स्वामा कोख्याका हनापौ ललाना दिगु ख नवनिर्वाचित प्रधान नि न्याद न्यव शिवरात्रि फिल्म ब्यानर पाखे पृथ्वी नाय संकेपा देका संकेपा खेले पला तयारी ख यलय बहा बहिया छाता संगठन बौद्ध विहार संज्ञा पी पेकोगु वार्षिक साधारण सभा तजिगहन थै विषय त कया छ रिपोर्ट तयार गर्न गुरु सोयारिस अक्षेश्वर महाविहार येले बौद्ध विहार संज्ञा पी पेकोगु वार्षिक साधारण सभा या ज्याजोजुल यलय बहा बहिया छाता संगठन या रूपे 2032 साले स्थापना जुया सम्पदा संरक्षण संवर्धन विकास नाप हस्तकला मूर्तिकला चित्रकला व थिथि भाषा लिपि या प्रशिक्षण व संरक्षण या नीति थिथि ज्या ठुगु संस्था यानावया जंगुजुल बागमती प्रदेश सभा या सभासद माननीय अष्टलक्ष्मी साख्य या मु पहासुई जुगु उगु ज्याजोस थिथि मेमेपि पहापिनिगु उपस्थिति न दुगु ख सोकुमी बाजुमेजबे ज्याजुले आरासा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार इजुगुरो
ओमानिया सुल्तान काबुस बिन सैदिया निधन लिपा नुम राजाया घोषणा जुगुडो थोसोया नापा ओमानिया सम्पदा तथा संस्कृति मन्त्री जुई ठुङ्कुमा हैतम बिन तारिक नुम सुल्तान जुगु ख सोयारिसंस्थो रिपोर्ट ओमानिया सुल्तान काबुस बिन सैदिया निधन लिपा नुम राजाया घोषणा जुगुदु सुल्तान काबुस अविवाहित जुगुली वैकया उत्तराधिकारी सुहे मधु उकिजुया ओमाने आ नुम सुल्तान सुजी धैगु समस्या जुगु ख ओमानिया शाही परिवार परिषद हैतम बिन तारिक नुम सुल्तान जुइगु घोषणा यागु ख थोसोया नापा ओमानिया सम्पदा तथा संस्कृति मन्त्री जुइथुङकुमा हैतम बिन तारिक दिवंगत सुल्तान काबुसिया काकाया क्या ख नुम सुल्तान हैतम दिवंगत सुल्तान काबुसिया विशेष दूत रूपे थिथिज्या या धुङ्कुकुदु वेकल ओमानिया विदेश मन्त्रालयले थिथि परियोजना सेवा या धुङ्कुकुदु सन् 1979 बेलायत अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी या वैदेशिक सेवा विषय या ग्रेजुएट सुल्तान हैतम ओमन फुटबल संघ या नापाम नायन ख फिलिपिन्स या बाटन ग्यास प्रान्ते दुगु ताल ज्वालामुखी आइतबार भयानक रूपमा विस्फोट जुल तो ज्वालामुखी विस्फोट टुङ्का 50,000 फिट चुएतक नौया बादल वगु ख तो रिपोर्ट फिलिपिन्स बाटन ग्यास प्रान्ते दुगु ताल ज्वालामुखी आइतबार भयानक रूपमा विस्फोट जुल तो दृश्य थुल्तक भयानक कि लिक्क लिक्क चौपिमन्त त्रसित जुल तो ज्वालामुखी विस्फोट ढुङ्गा 50,000 फिट चुएतक नौया बादल हे वगु ख नौया बादले थुल्तक चार्ज दुकी उकी पल्पस याततक सालाकागु ख ताल ज्वालामुखिया खरानी विस्फोट जुगु थास लगभग 100 किलोमिटर तापक्क राजधानी मनिलातक थिएन विस्फोट लिपा थो क्षेत्रे आपाल भुख्यान वगु ख भुख्या ज्वालामुखिया खरानी व खराब मौसम बचे या त 2500 स्वया आपा परिवार या त सुरक्षित थासे सारे या धुङ्कुकुदु ताल ज्वालामुखी सन् 1977 निसे लगातार इले बेले विस्फोट ज्याचंगु ख आइतबार सुथे लगभग 4:30 बजे ज्वालामुखी विस्फोट जुसे लिसी नेन्याक स्वया आपा भुख्या झटका महसुस या धुङ्कुकुदु ताल ज्वालामुखी विस्फोट लिपा उकी पिहावंगु खरानी व ग्यास 60 किलोमिटर प्रति घण्टाय गति फैले जुगु ख वो धुङ्का ज्वालामुखी करिब 100 किलोमिटर तापक्क ख्वातुगु पत्रहे निर्माण जुगु ख ज्वालामुखी लिक्क व वाटन ग्यास प्रान्तया करिब 3 लाख नागरिक या त सुरक्षित थासे थेंकेगु ज्या ज्याचंगु दु बेल्जियमिया राजकुमारी अस्ट्रिड जनवरी 19 तारिखे नेपाल वइगु जुगुदो nye च्यादया राजकुमारी एस्ट्रिड बेल्जियमिया जुजु फिलिपिया चिदिगम के ख राजकुमारी एस्ट्रिड जुजु अल्बर्ट द्वितीय निमम सन्तान ख बेल्जियमिया राजकुमारिया थुगु भ्रमण सन् 1998 लिपाया बेल्जियम राजपरिवार नापाङ्गु नेपाल भ्रमण ख जुजु अल्बर्ट द्वितीय 80 दशके नेपाल भ्रमणे वगु ख अथे जुजु फिलिप राजकुमार ज्याचोङ्गु इले सन् 1998 सँग नेपाल भ्रमणे वगु ख नेपाया अधिकारी पिन्स धागु दुकी बेल्जियम या राजकुमारी थुगु भ्रमण पाखे नेपाया पर्यटन क्षेत्र प्रचार प्रसार जुइगु व अन्तर्राष्ट्रिय लेभलले थेना युरोपियन देश दथुई नेपाया मसिगा बिफैगु कथा जुइसा भिजिट नेपाल 2020 या तदङ्गु उपलब्धि कथा प्रचार प्रसार बनी इराके चोङ्गु अमेरिकी सैन्य अड्डा खुनुया अवधि सोकोगु आक्रमण जोगुदु आइतबार अल बलादे चोङ्गु एयरबेसे पिङ रकेट पाखे आक्रमण जुगु बुख एजेन्सी पिन्स यठङ्गुदो थो आक्रमण पाखे पेम खापा जुगु थागुदो अल बलाद एयरबेसे अमेरिकी सेना चोना चोङ्गुदु तर इरान व अमेरिका दथुई तनाव अफेट हुँका थो एयरबेस अमेरिकी सेना टोटे ठुङ्गुदो आइतबारे आक्रमण लिपा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो ट्विट याना अमेरिका आक्रोश अपवु प्रतिक्रिया बिगुदो 6 जनवरी 9 तारिखे बगदादिया अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र मिसाइल आक्रमण जुगु ख आपल देश या दूतावास दुगु थासे निगु तडङ्गु विस्फोट न जुगु ख अमेरिकी अधिकारी पिन्स थो आक्रमणे इरान समर्थित शिया विद्रोही संगठन हासिदिया लादुगु दाबी आगुदो
वसिबेन इरान 7 जनवरी इराके अमेरिकी सेना चनाचोंगु निगु थासे निग मिसाइल प्रहार यागु ख अनवर प्रान्तया अल असद व इरबिल एयरबेसे यागु थुगु आक्रमण पाखे सेम अमेरिकी सेनाया ज्यान वंगु दाबी इरान यासान पुष्टि जुगु मदुने अमेरिका 3 जनवरी इरानिया कुच सेना प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी हत्या याटुङका इरान व अमेरिका दथै तनाव अपगु ख सुलेमानी स्यागु बदला काट इरान इराके चुंगु अमेरिकी सैन्य अखडा निग मिसाइल प्रहार यागु ख मिसाइल आक्रमणिया कनेकुनु इरान सच्छिव नेखुम चोनाचुंगु युक्रेनिया छग बोइङ विमान यात कुटकुगु ख उकिया विरोधे इरानी जनता थ सरकार विरुद्ध आन्दोलने वहाँ वगु ख सुकुमी फाजुमे जुपे ज्याजुले आरासा खेल समाचार हिजुगुदो वैगु फागुन 11 गते निसे 17 गते तक पोखरा प्याराग्लाइडिङ वर्ल्ड कप एशियन टुर व जिन गुक्वगु नेपाल ओपन प्याराग्लाइडिङ च्याम्पियनशिप जुइटेंगुदो स्वादिस रिपोर्ट वैगु फागुन 11 गते निसी 17 गते तक पोखरा प्याराग्लाइडिङ वर्ल्ड कप एशियन टुर व 19औं नेपाल ओपन प्याराग्लाइडिङ च्याम्पियनशिप जुइटेंगुदो नेपाल हवाई खेलकुद संस्था व नेपाल प्याराग्लाइडिङ नाप ह्यान्ड ग्लाइडिङ संज्ञा गोसाले उगु कासा जुइटेंगु खदासा प्याराग्लाइडिङ या अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था फेडरेसन एरोनेटिक इन्टरनेशनल FAI गुवाहाली जुइटेंगु ख उगु टुरे थी 30 देशिया 125 कासामी बोती काइगु ख एशिया प्याराग्लाइडिङ कासामी पिन्त विश्व कप या सुपर फाइनल तक प्रवेश नीति सन् 2020 से सोंगु टुर या गोसा गएको योजना कथ पोखरा ढापाङ टुर जुइतेंगु ख ल्यादनेगु निगु टुर धासा माग्या आधारे मेगु निगु देशे जिगु जी थुकु कासा साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङ या माध्यम राष्ट्रिय नाप अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र नेपालले प्रवर्धन जिगु भलसकागु दु T20 सिरिज या नापाङ्गु कासा वेस्ट इन्डिज या विरुद्ध आयरल्यान्ड त्यागुदो आयरल्यान्ड बुधबार सेन्ट जर्जे जुगु घरेलु कासा वेस्ट इन्डिज या त 4 रन बुकुगु ख छगु रिपोर्ट घरेलु टिम वेस्ट इन्डिज विरुद्ध या सोंगु कासा T20 सिरिज या नापाङ्गु म्याचे आयरल्यान्ड जित हासिल या त आयरल्यान्ड बुधबार सेन्ट जर्जे जुगु घरेलु कासा टिम वेस्ट इन्डिज या त 4 रन बुकुगु ख नापाङ्गु ब्याटिङ यागु आयरल्यान्ड 20 ओभरे 60 विकेट या क्षति 208 रन डेकल आयरल्यान्ड या नीति पावर स्टर्लिङ 47 बलले 15 रन डेकल व 6 चौका व 8 छक्का देकुगु ख केविन ओब्राइन 32 बलले 48 रन या योगदान बिल 208 रन या लक्ष्यतया वेस्ट इन्डिज 20 ओभरे 7 विकेट या क्षति 204 रन जग देकल जुवेन्टस कोपा इटालिया क्वार्टर फाइनले प्रवेश यागुदो बुधबार जुगु कासा उडिनिज या त 4-0 गोल अन्तर जुवेन्टस कोपा इटालिया क्वार्टर फाइनले प्रवेश यागु ख स्वादिस रिपोर्ट जुभेन्टस कोपा इटालिया क्वार्टर फाइनले प्रवेश यागुदु बुधबार जुगु कासा उडिनिज या त 4-0 गोल अन्तर जुभेन्टस क्वार्टर फाइनले प्रवेश यागु ख जुभेन्टस या जिते पाउलो डिबाला निगु गोल या तसा गोन्जालो हिगुइन व दोगलास कोस्टा 1-1 गोल यागु ख जुभेन्टस खेल्या 16 मिनेटे हिगुइन्या गोले अग्रता कागु ख थुकिया त डिबाना पेनाल्टी कासाया 26औं मिनेटे गोल यासे दोब्बर या त धासा 57 मिनेटे हाकन गोल यासे तेब्बर यागु ख अथेहे कासाया 61औं मिनेटे कोस्टा पेनाल्टी मार्फत मेगु गोल थपे यागु ख म्यानचेस्टर युनाइटेड FA कप या पेको गुचरने ठेंगुदो जुआन माटाया निर्णायक गोले म्यानचेस्टर युनाइटेड FA कप या पेको गुचरने प्रवेश यागु ख थे विषय त गया छ रिपोर्ट तयार नगुदो स्वादिस म्यानचेस्टर युनाइटेड FA जुआन माटाया निर्णायक गोले म्यानचेस्टर युनाइटेड FA कप या
पेकागु चरणे प्रवेश यागुदु मंगलबार जोगु कासे वर्ल्ड सेट 1-0 गोल अन्तर बुकुसे पेकागु चरणे प्रवेश यागु ख माटा कासाया 67 मिनेटे निर्णायक गोल यागु ख सोयादिल ठुवाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट सोकुमी भाजु मेजु पे सिकबिनीगु थासे ट्वालेन चुन कथाया ज्याजो त जुइथुंगु दस जिम त स्वापु तयारी छ आरासा ज्याजो इन कजातिंगु दु मेगु वाले मेगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट जना सिकबिनीगु न्याउने वेगु हेजि दाछे जिसुशील साइन थौय ठुगु ज्याजो सा बाया हुने गुजं फना जना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयासना दिस सुभा